Merhaba arkadaşlar, benim ismim Akirke. Bugünkü video roligimde sizlerde Dumlupınar Üniversiteti'nin kampüsüмен tanıştırgım keledi. Kütahya Dumlupınar Üniversiteti Turkiyanın Kütahya kalasında ornalaşkan memleketlik üniversitet. Оқу орны 1992 жылы 11 шілдеде құрылған. Қазіргі таңда университетте жұмыс жасайтын 920 академиялық қызметкер және жалпы саны 44 мыңнан асатын студенттер бар. Түркияның ресми тілі түрік тілі болғандықтан университетте бұл тіл міндеттелген. Әрбір түрік тілін білмеген шетел студенттері үшін университет тарапынан arnayı Türk тілі kursu karıştırılgan. Halo, merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Benim adım Jundi. Benim adım Amin. Bizim Türkçe öğreniyor burada. Evet. Yabancı çok vardı burada. Fazla. Senin Kazakstanlar, Yamanlar var, Somaliya var. Hepsi burada. Men Kırgızstandыкмын. Özümün atım Abdibay Çılbek Mırza. Azırkı uçuda biz Kütahya şahrında Dumlupınar Üniversiteti'nin Türkçe öğretim merkezinde okup жатабыз. Салам достор, атым Эсенбек, 20 жаштамын. Учурда Кутахия шаарында Төмөрдө түркчө үйрөнүп жатабыз. Бул жакта окутуу качествосу аябай жакшы. Казак туугандарыбыз дагы бул жакка келип билим алуусун сунуштайбыз. Merhabalar arkadaşlar, benim adım Natalya. Ben Angolalıyım, 21 yaşındayım. Türkçe dili öğrendikten sonra Kütahya'da geldim. Yabancılar için burada ama Kütahya çok seviyorum. Томерде студенттер түрік тілін ғана оқып қоймай, басқа да ұлт өкілдерінің мәдениетімен танысады. Сонымен қатар мұғалімдер мен студенттер бірлікте көңіл көтеру кештерін ұйымдастырады. Kütahya'da қазіргі уақытта шамамен 100-ге жуық қазақ студенттері білім алуда. Соның ішінде Томерде тек қазақтар және қырғыздар оқитын сыныптар бар. Merhaba hocam, size bir sorum var. Siz Kazak öğrencileri hakkında ne düşünüyorsunuz? Merhaba, benim adım Melike. Tömer'de Türkçe öğretmenliği yapıyorum. 40 tane Kazak öğrencim var ve onları çok seviyorum. Onlar hakkında şunları düşünüyorum. Onlar çok temizler, saygılılar. Derslere zamanında geliyorlar, ödevlerini yapıyorlar. Bu konuda onlardan çok memnunum ve onları çok seviyorum. Меня зовут Руслан, мой друг Алмаз. Мы сейчас в данное время учимся в Томере. В следующем году мы будем учиться, лично я буду учиться в изобразительном факультете, а у меня профессия будет мультфильм и анимация. Здравствуйте, меня зовут Алмаз. Я тоже в данный момент учусь с ним вместе в одном классе. В общей сложности здесь где-то примерно 80 казахстанцев. Тут находится очень много иностранных студентов с разных стран, много ребят с Африки, с Аравийского полуострова. Еще много студентов приехали с Индонезии, с Малайзии. Так что можно практиковать свои языки, учить и другие иностранные языки, помимо турецкого, такие как, например, французский и английский. Және де дүйсенбі мен жұма күндері түскі ас уақытында студенттер үшін университет асханасы жұмыс жасайды. Сонымен қатар университет кампусының ішінде студенттерге арналған 24 сағат жұмыс жасайтын кітапхана бар. Студенттердің әлеуметтік жағдайы жоғары түрде қарастырылған. Мысал келтірер болсақ, кампус ішінде аралас сауда дүкені, Starbucks кафетериясы, кафелер, асханалар, шаштарас, концерт алаңы, банкоматтар, университет мешіті, автобус тұрағы және тынығып демалатын көл жағасындағы парктер бар. Hoşçakalın arkadaşlar. Benim мәліметтерім сіздерге ұнады деп ойлаймын. Келесі кездескенше.